Okay, I know gonna bua. Okay, bona tari dire budget. So, when I sente, what is your one non-negotiable? Okay. The ring Okay, and the dress. of course. But ke itse gore papa o batla bogadi jwa dikgomo. E seng madi. It has to be done properly. Ha ile gore o batla go nna tsala ya gago e tona. Okay, ke a utlwa. And ke a dumela. Kana bo mdala ba bola motho ha go ta go magading. Oh. Okay, na ke batla music hela, nama, le di drink. But I just want people to have fun. Typical Theo. Yeah. Theo, jaanong re tsile go dira jang fa re sa dumalane ka dilo dingwe? Like, fa dilo di nna thata ra go leba kae? Baby born. Of course, go tla nna thata. Mme ke dumela gore ta kgona. A ke re ntse re le mmogo and all this time re ntse re kopana le dikgwetlho, re ntse re kgona jang. The same way ka re ntse re kgona ka teng, the same way we are going to handle tse di shots. Re le mmogo, re buisana. Together. Yeah. There's one thing I've been thinking about though. Mm. Ga ke itse gore ke go bolela batsadi ba me jang. A ke re go mo bo malome ke bona ba tshwanetse go isa mahakoko ga lona. But I can't just show up and say, hey, I'm engaged. No, Theo. Yeah, na gona wa bua. Okay, bona ke ta bua le malome John ka bonako. Okay? Okay, baby, thank you. You're welcome. I just want this to start off on the right foot. And it will, my love. Go ta siama, wena o ska wa. Yo, nagana. Next year na kotse. Re ta bo re nyalane, o le Mrs. Pelo entle. It's okay. And we will be broke. Re sena le haele tsone dijo. Bona nna, as long as ke le broke le wena ke sharp. Wena ra o tshameketse ruri wa itse. Tsa monna. Nana, mogoto o maso yang. Nane ke ithakere go seroe fela. Oh, auntie. E le gore jang tota. Madi a motshelo ga a kopane o itse. Maloba o tsantse bokae kana? Fa ke bona 1000 pula hela wa ga mma KB. Re shota ka 350 pula. Ke rometse 500, then 500 wa ga mma KB. Okay. Yaanong ke lebetse. Ka go ga a tlisa 350 wa maloba a motsa. Kante mosimanyone o lo ntse jang? Auntie, no, we need to keep track of every transaction. Okay, I can create a simple Excel sheet and keep all the records. Cash in and cash out. Nana. Just so we don't forget gore mang o tsere bokae le gore ba duetseleng akere. This will help us a lot. Ke bona gore o tsantse airtime jaanong maloba ka 100 pula. Mme wa re setse e fedile. It's important to try and save everywhere, auntie. Everywhere we can. And also invest our money. Chaka ke setse ke go boleletsa akere gore ke ta go reka di-chafing dishikan and small pots for my catering company. Now I can't afford to be losing any more money. Gompieno ana o tsile ga borone hela re sa plan. Jaanong tlo batla madi a mangwe gape go boa. Na re wa nkomanya. Ke a bona wa itebala gore ke nna mogolo go hakana. Ija. Sorry, auntie, but I just want us to be successful. Nakana I write down all of my transactions mo notebookung. Gape ke dirisa Maxit app ka gore it can show me all of my last transactions. No, it's okay. Don't worry about it. Ke tla go thusa. Neo. Neo mo keng jaanong? Neo na re o inyadisitse go ha. Kana mosimane wa go o itsuse mma. Kana ga tile dira dilo golo mo ga boronemo. Auntie. She. Mama le papa ga ba itse. She. But yes, Theo proposed and I said yes. It was magical. Ngwanaka. A o ra gore ga wa bolela batsadi ba gago? No, not yet, but I Ke gore will. wa bo batla go ntsenya mo mathateng tota kere. Wa itse kana gore ra go o bogale jang. O batla re kopanya rotlhe. Yeah. Theo is telling his uncles this week. Tama, please promise me that you'll just keep this a secret from Mama and Papa. Only for a short while, please. Ija, motho a boele seroe. O bona setse ga borone ga nka ka di kgona. Promise me, please, auntie. Nya, ha gona promise me wa sepe. She. Mama. Neo, wa itsingwano. Yo, di o tsa ga Neo.
hei mme mma reng ya gago e ntle gore mme ngwana a kgaitsadi aka wa e bona sure. yo mme mma wa itse nna tota gore sepiri sa mpaba Marakgadi, hei o batla gore bolaisa batho nyamma nna ke tshepile wena. yo ke tla leka mame nna sepiri sa nkimela tota Tla o bone gore ke dira jang fa ke re ke dira vlog. O tla ntshwarela camera kere. Ke e batla e nna steady e sa sute-sute. Hey fam, welcome back to Max Up Life with your girl, No Modise. First of all, I need to start with some tea. No, not gossip. Big life news. Yours truly just got hit with something huge. Something life-changing. I'm talking about a glow-up level opportunity that's going to require some serious planning. And yep, you guessed it, serious cash. Now, before you start guessing, no, I didn't win the lottery. That's why today's vlog is all about leveling up your savings and investments for something major. Whether it's buying a house, starting your business, or who knows, maybe your own glow-up news is right around the corner. Whatever it is, the key is to start now. Start smart and stay consistent. Okay, picture this. Savings are like your safety net, and investments are your money-growing machine. Saving is great for short-term goals, like that vacation. But investments, that's where the real glow-up happens. You put your money in, and over time, it grows like this little tree. Start small, try a savings account or a beginner-friendly investment app. Just make sure you're diversifying. Don't put all your eggs in one basket, ne? Unless you're in Botswana, then put your cows in different kraals.